Manipur State ki COVID-19 update ta hauki ba pung kun mari gi manung da miyoi lising amaga taret COVID-19 positive confirm oidei miyoi chamnga ga humpu ga mari na discharge tawkhre amasung miyoi taraga manga na laikhidrei active case masing na lising nipan ga kuntra yaukhre laisat asigi laikhidaba punba masing chatret ka humbudra ka taruk su khre COVID patient singe discharge tawbagi kanglon nauna semdokre layong ulaktrabade numit tarani da discharge tawba yaragane health department home isolation da leriba covid anaba sing amade covid care facility da leriba anaba singe discharge tawbagi mawong nauna semdokhibaga loinana anoba chatna kanglon gi matungina covid ki anaba amana layong ulaktrabade mahangna positive oire khangkhiba numit tarani leiraga test tawdrabasu discharge tawba yaragane health services manipur ge director Dr. K. Rajona Thadorok Pacherol Amana Hai Ministry of Health and Family Welfare Government of India ge revised discharge policy for COVID-19 namade revised guidelines for home isolation of mild symptomatic COVID-19 cases ke matungi na Manipur gisu revised discharge policy for COVID-19 asisem bane policy asigi matungi na symptom amata uttaba dubu positive oina de laboratory na confirm tawraba duga home isolation da leiraba anaba amana mahakna sample lawkhiba numitage numit tarani leiraga isolation tawba loisinba amade discharge tawba yaraga ne discharge tawdringai ge mangoina na testing tawbage mathau tadre yamna kanba layong uttaba layong khara de utpa covid care facility da leiba anaba singde matam chana temperature on gadavane amade pulse oximeter matam chana yengadavane anaba adu numit humni thangna na antipyretic thadana fever leitrabade numit taranagi manungda discharge tawgadabane discharge tawdringagi mamangda test tawbagi mathau tade discharge tawbagi matamda anaba miyoy adu yumda numit tarani home isolation da lainaba amade masana masagi haksangi phibam yangsinjanaba pautak pigadabane covid care facility dage discharge tawraba matungda karigumba miyoy aduna amukhana laihau lok thungba natraga sor honba wabagi layong ulaklabade athuba matamda covid care center natraga state covid helpline ke control room number 180034538818 ta natraga mari lenaba district covid helpline number da pau phaugadabani haide cherol asina makhata na hai mayai oina naba anaba mana oxygen saturation chada maudraga manga amade hena numit mari ne maintain tawba ngamlaba amade numit humne oxygen amata mathau taraktraba sor honbagi awaba leiraktraba antipyretics thadrabasu laihau taroktrabadi numit tarani leiraga discharge tawba yagane discharge tawdringegi mamangda test tawbagi mathau tadre discharge tawbagi matamda miyoy adu numit taret ni di yumda home isolation tawduna lainaba amade masagi haksangi phibam masana yengsinjanabagi pautak pigadabane mayai oina naba adubu oxygen di sizinaba anaba singi oina laihau numit humnigi manungda phatraba amade oxygen therapy makata na mathau tarabade asigumba anaba adu symptom ulaktraba amade oxygen saturation numit humni thangna na maintain tawba ngamlaba khaktada discharge tawgadabane discharge tawdringagi mamangda test tawbage mathau tadre atopa laina ga loinana HIV transplant recipients sing amade malignancy leiba yamna kanna naraba singide mapung phana phagalaba amade anaba duna layong amata ulaktabaga loinana RT-PCR test ta negative ulaklaba matamtada discharge tawgadabani haide me thagi manungda taraga mangarak subo oina petrol diesel gi mamal hengatkhre satliba me tha asigi manungda taraga mangarak subo oina laibak asida petrol amadi diesel gi mamal hengatkhre ngasi nauna hengatkhra mamal adudi petrol liter da paisa kunga taruk amade diesel liter da paisa kunga nipan ne tha asi khakta da petrol liter da lupa ahum ga paisa yangkhai mari amade diesel liter da lupa mari ga paisa tara ga taruk hengat khe ngasi hengaliba mamal asina chatliba numit kunga taruk ni asida tara ga mangarak subane masina maram oiduna india gi maru oiba city ama oiriba mumbai da petrol liter da lupa chama henkhrai laibak asigi capital delhi da petrol liter da lupa maudraga humdoi paisa maudraga mari amade diesel liter da lupa marifuga mari paisa marifuga mapan yaukhre thau mamal hengalakli ba se maruwaina international oil rate amade domestic tax hengalakpana ni haire panba yabade manipur gi oina ngarang phawbada imphal east ta
पेट्रोल लीटर दा लुपा मौद्रागा तरेट पैसा होम्पू अमदे डीजल लीटर दा लुपा मरिफुगा निपान पैसा कुंथ्रागा माथोय अदुगा इम्फाल वेस्ट की ओइना पेट्रोल लीटर दा लुपा मौद्रागा तरेट पैसा होम्पुगा हुमदोय अमदे डीजल लीटर दा लुपा मरिफुगा निपान पैसा कुंथ्रागा निपान पीखी महिरोय अमगी मार्कशीट मांखिबगी क्लास 10 की एग्जाम हनगनी हाइरबदे बोर्डना सनोंग बहिगाइवागी पाउरोंग निंगसिंगबा फगने मैट्रिक परीक्षा पास तौख्रबा महिरोय अमा मार्कशीट मांखरे हाइदुना बोर्डना मैट्रिक परीक्षा अमुक हन्ना थागदबनी हाइरबदे मणिपुर बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्डना सनोंग बहिगाइवागी पाउरोंग निंगसिंगबा फगनी हाइना ऑल मणिपुर ट्रेड यूनियन काउंसिल की चेरोल ना हाइरे चेरोल असिना हाइ हौखिबा कुमजा 2020 फावदा मणिपुर बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ता एक्टिव ओइरिबा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कया लैबगे हाइबसे अकक्नबा मसिंग बोर्ड असिना खुनाई खंगना मिया ममांगदा थमगदबने असुक सुरे हाइबा नतबा फिगर ओइना थंबियो असिगुमलबा एक्टिव ओइरिबा रजिस्टर वर्कर्स सिंग अदुदगे अमुक हन्ना डॉक्यूमेंट सबमिट तौरओ हाइबसे ऑफिस लिंगदबा मानगने पेंडेमिक की कर्फ्यू मरक्ता मसा मसु फाउबा स्मार्टफोन पाइहंदुना ऑनलाइन क्लास याहुनबा ngamjadriba चैरक असिदा मतौ करमना साइबर कैप ताना चतुना सेल तिंहनबिदनबा मरी लेनबा सिंगना सिनगदबने सेरोल असिना हाई हौजिक बोर्ड असिना नहुनना डॉक्यूमेंट तरुक डिमांड तौरे आधार कार्ड लेबर कार्ड नत्रगा लेबर कार्ड नंबर लेटेस्ट मेंबरशिप रिन्यूअल रिसिप्ट बैंक पासबुक बैंक अकाउंट होल्डर नेम अकाउंट नंबर अमसुंग IFSC कार्ड सुबनगी लुपा लिसिंग अमा बेनिफिट पीननबा सिनमी सिंगदा सबमिट तौरंगनबा अदुसु कर्फ्यू मरक असिदा अकक्नबा मतमगी मनुंगदा हाइरे कनाडा गे बोर्डिंग स्कूल अमगा यामना नकनना अंगांग चनीगा तरागा मंगा फुमलंबा थेंगनरे कनाडा दा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर स्पेशलिस्ट की मतेंग अमना कामलुप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल अंगांग चनीगा तरागा मंगा फुमलंबा थेंगनख्रे मसी इन्वेस्टिगेशन अमना कामलुप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल अंगांग सिंग मफम असिदा फुमलंबा अदु खंगबा ngamkhibani सिप रोशन काश्मीर मीडियादा फोंदोकपदा थौदोक असिगी मतंगदा लैबाक असिगी ख्वाइदगी चाउबा इंडियन अफेयर्स रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम गे कैमलुप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल दा थौदोक असिगी डॉक्यूमेंट अमता थेंगनखिद्री हाइना फोंदोखरे मसिगी अचौबा मांगजबसिना फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज अक्रॉस ब्रिटिश कोलंबिया अमसुंग मसिगी वांग मदनी हाइना रिपोर्ट अमना फोंदोकले IPL 2021 गे वारहौबा सरो UAE दा सानरगने BCCI ना IPL 2021 गे लोइसिलौद्रबा सरुक अदु UAE दा सानरगनी हाइरे BCCI गे SGM ना लौरकपा वारेप की मतुंगिना इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 गे लोइहौद्रबा सरुक अदु UAE दा सानरगनी हाइरे IPL 2021 असे मे मरी दा COVID-19 ना सानरोइ तरुक सपोर्ट स्टाफ अने बस क्लीनर अमा नारकबना मरम ओइरगा मैच कुनगा मापन खक सानरगा मैच कुंथ्रागा माथोय सानगदौबा वालिंगैदा यैथोखिबने ngasi thangje numit ki board of control for cricket in India BCCI gi special general meeting amana tarak pawarep ki matungina IPL 2021 loihogdri basaruk adu United Arab Emirates UAE da pangthoklagani haire September taraga mapan natraga kundagi hogduna October tara faubada losinana ba pandam thamle अदुगा सानबा हौगदौबा नुमित खरनिगी ममांगदा सानबदुगी दमक सिंदोक सिंजन तौरुनबगी दमक BCCI गी डेलीगेशन सिंग अदु टॉप मैनेजमेंट की मियोय सिंगा लोइनना मांगजौनना UAE दा थुंगलगनी हाइरे पनबा याबदे मसिगा थारगा UAE दा IPL पांगथोकपसे थंगनना चही अनि सुरे ममांग सहीसु इंडिया दा कोविड की क्राइसिस ना सानबा यादवदगे लैपाक अदुदा सानखिबने